على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me. İbrahim bin Cihan Mahduma A'zam Hoca Al-Huseyni Eş-Şerif. Allah Teala mübarek kılsın. Allah Teala mübarek kılsın. İşlerimizde kula kalasa Allah bereket versin. Rabbena etna fid dünya haseneten ve Amin. azabna. Rabbena ighfir lana ve li'ihvanina sabaquna bil iman. Amin. Ve la tecel fi qulubina ghillan lillezina amanu inneke ra'ufur rahim rahmetle Allahu Ekber. Rahmet. Sayyidullah bin Dursunbay bin Cihan Mahduma A'zam Hoca Al-Huseyni Eş-Şerif. Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli seyyidi Muhammed. Allahümme salli seyyidi. Asadullah bin Dursunbay bin Cihan Mahduma A'zam Hoca Al-Huseyni Eş-Şerif. Allah mübarek kılsın. As-Sayyid Tolkun bin Zakariya bin Ahmad Hoca Al-Musavi Al-Huseyni Eş-Şerif. Allah'ım elhamdülillah Rabbil alemin. Allah'ım sebetten istemin. Allah'ım bereketinden Allah'ım. Denderine sağlık ver Allah'ım. Velacele havf kaderden Allah'ım sakla. Her türlü nelerden zakalasam işlerine Allah'ım özün rivaj ver. Allah'a ekber. Allah. Sağlık ver. Rahmat. Hoş gelip sizleri davet ediyorum. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mına bugün Özbekistan'dan, Kazakistan'dan amekliler, tuğandar mına gelip tarixi taqtalıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din übülü mücösü Saidler degen dokumentlerin kollarına alıştı. Bu kollarına alışkan Saidler Mahduma A'zam urpakları, zürriyatları Özbekçesi. Bular Irak'tın jakınındagı, çetindagi Kum degen jerde Musa Mubarka urpakları bolup andan Al-Kazimi, Al-Baqiri, Al-Zaynal Abidini, Al-Huseyni Eş-Şerif bolup buna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din tazakandı urpakları Saidler. Allah Teala mübarek kılsın. Buna hazır biz koşumça ayta ketişimiz gerek. Uçurda buna Saidler'in özlerinin içinde uşunday bir sözler, talkular, ançamça talkular jürüp atat. Anan bunu küzötüp atkan eldin arasında da ançamça talkular jüröt. Murdagı koluna dokument algan, pasport algan Saidler boyunca. Bul mындай, hurmatlı tuğandar, Borbor Aziyaga etap menen Saidler kelgen. Etap menen kelgen. Misalı, Jusup Balasagындын kitabında жазылып жүргөн Borbor Aziyadagı Saidler turasında жазылып жүрgön Saidler, bular eski zamanda kelgen Saidler bolup sanalat. Bular eski Saidler. Bul Saidler kayda hazır? Mına uşul Borbor Aziyadagı kalın eldin arasına aralaşıp, mına uşul belgili urular, Koңгурат deyibizbe, mına Kırgızstandagı urular, Kıpçak, Kandı, İçkilik, mına şu urular menen birigip bir uru bolup kalışkan bular hazır. Birok alar özlerini bilişet, ata babalardan ugup kelgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga barışlığını, tüvü oşo Peygamberimizdin übülösünde barıp koşuluşluğunu bilişet. Kançasıdan bizge kayrılуу kelip düşkön. Alardı da men körsötöm, al kayrılууlardын bari. Kayrılуу kelip düştü. Alar açıkka çıga alбай жатат. Эмне үчүн? Kolunda dalili жок болгондугу үчүн alar açıkka çıga alбай атышат. Biz kantip biz dalilde bere alabız. Birok ata babalardan ugup kelgen. Ata babalardan bilip kelgen bunun bari. Эми азыр мынакей Borbor Aziya Saidler uyumu taraptan bir top algılıktуу işler jasaldı. Jakın arada mına oşol eski zamanda kelgen Saidler, keçe kийин jakında kelgen Saidler, mına uşulardын bardыгı kayсы учурда Borbor Aziyaga keldi, kayсыл жерге отурукташты, kayсыл жерде жашады, alar kayсыл жерде öldü, kabırları kayсыл жерде, kayсыл urulardын arasıga kirip, kayсыл urular menen bir bolup ketти. Biz oşolordun bарын tактап чыгып,
мына базаны түзіп алдық, альхамдулилля. Базаны түзіп алдық. Мынаке Амур Темур аябай күчүндө турган учурда канча деген пайгамбарыбыздын үй бүлөсү Саидтерди алып келди Борбор Азияга. Андан мурдагы башкаруучулар мына Тархун 50.000 Саид алып келди Борбор Азияга. 50.000 Саид алып келди. Бул Саидтер келген, ошол 50.000 Саидтер бардыгынын бүгүн жашаган жери, коюлган кабырлары, мүрзөлөрү бүгүн турат. Мына Өзбекстанда, Самаркандта Шахизиндан деген мазарда турат булардын кабырлары. Ар бириники такталып. Эми булардан тарагандар, булардын урпактары кайда кетти? Асманга учуп кеттиби? Эмне болду? Мына ушул калың элдин ичинде жашап жүрөт. Булардан тарагандар. Бул Саидтер. Булардын баарын тактап чыгып, булардын баарын документтештириш керек. Булардын баарын документтештириш керек. Мына биздин астыбызда мына ушул иштер турат азыр. Албетте, азыр буга чейин бир топ кыйынчылыктар дагы болбой койгон жок. Бир топ кыйынчылыктар болду. Бирок альхамдулилля бүгүн ушул тарыхтар ачыкка чыгып бүгүн баардыгы такталып турат да. Мынаке 70 жылдык мына атеизм учурунда канча деген кабырлар, канча деген кабырлар талкаланды, ошондой ыйыктыктар, баалуулуктар талкаланды. Ошолордун арасында именно ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө тийиштүү болгон Саидтердин мүрзөлөрү, кабырлары талкаланып эле калбастан, алардын таштарына чейин терип жүктөп алып бул жерден алып кетишкен, алып чыгып кетишкен. Бирок альхамдулилля, ошол Саидтин балдары бүгүн эл арасында, журт арасында бүгүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, чыгып атат бардыгы. Ошолордун издерини, ошолордун жашаган кабырларыны бүгүн мына так таамай көрсөтүп берип жатабыз. Мына колунда сертификаттар, бул эл ичине кирип кеткен Саидтер бүт бардыгын колунда санжара, керектүү сертификаттардын бардыгы мына ошолордун колунда сакталып калган, бүгүн мына бардыгы ортого чыгып жатат. Буну албетте ошол Борбор Азия Саидтер уюму ушул иштерди алып барып, мына бир топ документтерди ачыкка чыгардык. Бул башталышы гана. Азыр астыбызда абдан чоң ачылыштар, абдан чоң бир тарыхый документалдуу берүүлөр даярдалып атат астыбызда. Булардын бардыгы мына ачык айкын чыгарылат. Мынаке Өзбекстанда мына кээ профессор, тарыхчы, окумуштуулар, илимпоздор чыгып сүйлөшүп атат. Биз ошол кожолордун, ошол төрөлөрдүн үйлөрүнө барып айтып атабыз. Колуңуздардагы жанагы бекиткен документиңиздерди бериңиздер, чыгарыңыздар. Корко турган заман өтүп кетти. Корко турган заман кетти. Альхамдулилла, Аллах берип, өзүбүздүн мына мамлекет башчыларыбыз өздөрү ушул нерсени талап кылып атат. Тарыхты жолго коюлушлугуну өздөрү талап кылып атат. Деп мына алар деле айтышып жатат бир жагынан. Мынаке Саидтердин баскан издери боюнча Термезде эски заманда биринчи болуп келип отурукташкан Саидтердин биз тарыхын ар бир жеринен көрсөтүп бердик, өткөндө. Жеринен көрсөтүп бердик. Мына Өзбекстан өкмөтү ошол жерди абат кылып, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, мына мурдагы президенти Ислам Каримов, мына азыркы президент Шавкат Миромонович, мына ошолордун баарын өзү барып көзөмөлгө алып, булардын баарын оңдотту. Мына бүгүнкү күндө бир чоң зыярат кыла турган жерге айланды. Жылына 10.000 деген. Мына азыр булардын документалдуу тарыхы дагы мына ачыкка чыгып баштады. Жыл сайын миллиондогон зыяратчылар ал жерде. Зыяратчылар болуп атат. Мына ушундай бир жактары болуп атат да. Ошого биз дагы мына Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы дагы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урпактары кантип келип, кайсыл урууларга аралашып, кайсыл уруулар менен бир болуп кетти. Мына ошолордун баарын мына биз чыгарып атабыз. Ошолордун баарын биз толугу менен дагы да чыгарып беребиз. Али документалдуу чоң берүүлөрүбүз эми алдыда, иншалла. Құда қаласа мына бүгін мына Саидтер үйіне келдік, иншалла. Мына үлкен үйім екен. Мен Қызылорда облысынан келдім, Жаңақорған районы Қожакент ауылынан келдім.
Mening atım İbrahim. Akem atı Alkembay. Jiyan familiyam mening. Muna osu kelip bugün Kuda kalasa, muna kuvalik albatkan günümüz var. Muna konuğumuz solup Kuda kalasa aytıyor. Osu Said ekemizdi muna bildirip Kuda kalasa. Osu ağayınlarмен tanışıp, muna Seyit Ömer'men tanışıp Kuda kalasa, muna Seyit Ömer'in sizlerini istebetken isteriniz Kuda kalasa, inşallah alga qaray jıldıy versin Kuda kalasa. Жаңа табыстарға жете беріңіздер иншалла. Мына осы елге ағайынға іздеп келген, я болса неғылған жаңа ағайындар болса, осылар келіп қосыла берсін Құда қаласа. Неміз көбейе берсін иншалла. Бір-бірін танып, бір-бірімен неғылып әйтеуір барды келді қылып жатсын Құда қаласа. Құда жекжат болсын жидауын болса. Біреу қыз беріп, қыз алып мына өсіне осына. Сіздерге Алла денсаулық берсін, жақсы байлық берсін Құда қаласа. Bismillahirrahmanirrahim. Nazilü minel Kur'an-ı ma huve şifa rahmeten lil müminin. Dert verger, Allah'ım şöyle şifa versin. Men Jiyanov Saidullo Tursunbayұлы, Tashkent облысы Солдатскийден айылдан келгенмін. Осы Saidlar Борбор Азияның Said үйін 3 жылдан бері естіп жатырмын. Осындай келгенін біліп, армандап, осы өткен жылы көрдім, мұны бізден келген Нұридин бақытлар келді, Идай содан барып кеше Бишкекке келді. Содан кейін мен армандап осы жаққа іздеп кеп, мына Said Умармен танышып, мына доктор Абдуразақпен танышып, ошолар Said Умар Бишкекке келіп шақырып, қуанышты болып, сүйінішті, өте қуаныштымын. Мына ондай анаға үйім Said еш жерде жоқ. Мына бірінші рет естіп жатырмын осындай. Біз енді иншалла Құда қаласа мына Қырғызстан елінің Saidlері біздің Өзбекстанға мейманлыққа келсе, біз өте қуаныштымыз. Бір-бірімізге барып келіп, мына қыз алып, қыр берішіп, сондай нәрсе болса иншалла жақсы. Ассаламу-алейкум, құрметті қонақтар. Мен Өзбекстан мемлекетінен келдім. Облыстан, Өзбекстан Ташкент облысында тұрамыз. Город Дустабад деген. Бізде авал ескі Солдатский деген болған бізде. Қазір Дустабад деген шақыр қойған Өзбекстанда. Мен фамилиям Jiyanov Асатылла Тұрсынұлымын. Шунаqa күнеген Қырғызстанға мына насып қылды келішке акам білен, амакам білен келдік. Мына нема берді, документ Said деп берді менге. Шундайда құрсам болдым. Біз қылышты қожамыз осы асылда. Said Урханеден тарқаймыз барымыз. Бүгін Қырғызстанға келгенде Said Умар білен таныштық, айтқан еді акам шунаqa бар адам деп. Құрсам болдым танысқан акам. Ол енді Құда қаласа бізге келсін, барды келді қылайық деп ниетта не дейміз. Енді біздің жағы мына Қызылорда облысында мысалы Said қожалар бар. Saidтер бар. Біздің ауылда да бар мысалы. Қызылорда облысы Жаңаөрған жаңағы районы Қожакент ауылы. Өрде де Said қожалар бар. Олар енді кейбіреуі естіді, кейбіреуі естіде жатыр. Кейбіреулердің айтса қара жатып болмайды, айтса сөйтіп қиналып келе алмай жатқан жағдайлары да бар. Құда қаласа мұны естіп келерді Құда қаласа. Жаңағы осы ұйымға қосылып Құда қаласа, өздерінің Сейіт екенін, өздерінің жаңа пайғамбар әулет екенін білдіріп Құда қаласа, мына осындай жағдайлар болады Құда қаласа, иншалла соған сенеміз Құда қаласа. Mustafa